long tên long như phí long tên long như bong bay ba ba ý tên yo em biết sẵn xía xong cha phí tê yo ni thong long phí long chi long phát trên long chi tê long phí long phát phí long chi tê yo thang long nghe ngăn đi đồ ăn cắt băng đồ ăn tê yo làm chút đồ ăn tê yo tê băng đồ ngăn đi đồ long phí đồ long ăn đồ tê yo băng đồ ngăn đi đồ tê long phí đồ long ăn đồ tê ăn thứ đồ ăn cái gì đó mà đồ ăn đồ ăn tam đồ ăn phí đồ ăn cắt băng đồ ăn tê itu kan kilo angkat atau angkat kilo Kuho ben katui pansi johan kono. Lapan ini tumlong nanti tahun dulu lagi National People's Party NPP. Kartu poni pansi nili macam ni loh. Sampai ke sini dah kau. Nah, 200. Hello. Si Osomar Bangker. APHLC lo welcome katu ko ida chini lo. Tribal Akhei lapen indigenous Akhei an keli tumlong. Nanga chingrun dun lo. Lasili tumlong Adivasi pen leader. APHLC committee, right from Rongthang APHLC committee, Amri APHLC committee, Dipu APHLC committee, Bokajan APHLC committee, and Haurakhat or Hawarkehat APHLC committee, including their women wing, youth wing, and IT cell department. We are very thankful to all the members of 5 APHLCs for their tireless effort. The 7 years of struggle for the tribal and indigenous rights, unity and assertion. That this fight will continue and we shall protect the rights of the tribal and indigenous communities. Kasih corolo non kachetong abang pun bang hiatuan metang adin sing dam bom stachok lo. Yang long tribe Ingdeng Akhei doan ali dar pini tumlang na chetong tunelo Adivasi puno naga rengma puno koki puno iwa garo puno demasa puno lapen lutha puno lapen gurkha pen senglok kan tu kuweta medak pini nang chetong dulu busin ni tek monong lo lapen dak nilitung Karbianglong West Karbianglong lapen demasau arat chetong si lapan sompai nilitung talon pon Bangkan amuluk chetong pon. Pini ladak ke kachetong pon bangkan itu amuluk expectation ke 10,000. Bang suri cap amuluk kachetong ini masih dong expectation dulu. Sitame kaldu ke Karbianglong orang kacini lo APHLC atau ke Central Committee pen sikai si tatangka koros moe. Tangka pale moe ista lasi amethang sisi komiti itu amethang tangka sikai si ini cirum pensi amethang to motor gari pensi kalang letung pini homosting ko na truck pen ame nang chetong dun lo lasidak pini letung ke chetong aphai duunang lai sidame motor gari kadore tangka maha kadore ajok nili tumbang adak pen bangke ratu bangke bangku ni delo sidame amethang ke bang kangtung nai atum an bangke nang chetong dun lo latung bangke APHLC long alidar lapen PS long alidar CC long alidar tum an bangke nang chetong dun lo besi long lapen menangan akhir jumen itu long lo nang chetong dun de sita nili tum nang arja tum hip besi ni tumpan birta bangke nang pali non het jong dali tum pan pon lo nilitum sikai isi ta nilitum pajir pon long le lapen Central Committee pen nilitum pali pon long le rat atum methang under the leadership of JI Kathal mate APHLC a party rat aphan ke claim PG long le khalang phan ke raiji aphan pen chenglok ake hino a project dak nang ke bi bor yelong katerek dun un jakom ke do jok
rada tu ninga che frequency alang itu wang lan da kalilang APHLC power wang lo tangte autonomous state kapalong wek jikela so party hin lo si rat maning frequency mitang jakong pen wang epini ladang wang so maya long nangli tum non ke wang ji MLA election kili phan ko pini che than timum pondong bini kapak lang polji ke lage ang ke clear lo non ke wangji election ile tum opposition unity ben se dan po dasi opposition kar bianglong ke activities ile tum claim pon rapid lo chingrum bomb ben ile tum claim pon rapid lo dasi non election hotame ile tum matha pon lo je ile tum si opposition unity of force ben si la non assembly election kar jabi phan mang body pon po dapen BJP phan ke parem ko opposition tum si ile tum MLA follow ka kachirai phan si ile tum claim pon tela bangso MLA kili long nangli tum non APHLC det kali ka chingrum matidi la bangso ka chingrum ma long a candidate ko pilo che thak rai son tong ka chingwai ma mate APHLC song alida tum tong MLA ticket hang non ki wangji lang major political party tum ka chingwai dolang khala song thek an bangke jong se ka chingwai klang luk lo dang la ke na tum apilong ko sida non mat ke opposition force ben sini tum claim po bangke ne tum pangdak pon lo apen claim po te a candidate inut bahini phaning wai pon lo ma non mat pangdak delang rangke tuhan choro lo tapen pini it APHLC foundation day laso katalon lo ari dingklu ben APHLC central committee ben abang so mai ke pechunji phan cisik cidang pon lo laso ke cisik cidang ateng ben pini kar biang long ara tapen NC lara tu alang tum mithang akhei mari chiu dikang si pini hey long ria farman alang litu lo bang so foundation di katalon lo tum bang iklo mosti shock CC committee president secretary ben dang lo itu kabe karbi solang do doan apen inglo akhei doan afan churopar piglo pini labang so foundation de afan kidam ke bang afan APHLC party central committee ben thangnat alang tuhan kipi kipajir lopuson avere sita alang tuhan akhia dat pen alang tum chirungsi dinil dak nang pali dun thekela ken tum ninga rong piglo lahalo isi APHLC party isi ki hayang thek lapen inglo akhei isi ki hayang thek lata isi ang theklo lasi nili abang khuti man choro lo lapen apar lapen lapar na choro bang tum lahalo APHLC amai phojai sarjai kathar alang ya leadership pen job pini ile tum ning khamar camp an itu abang so party alang li japon thek kimbe ki chawalam dar phan ki than na porsi pini la bangso party la boneng danglo alang li akamatha arsikung men kamatha bena pot rad phan kang phan ki do bena pot alang li kachipetu ko jai si pini ingo akhe tum mek rang ingo akhe tum ning isi do pen itum hempek jipalong nangji lapen 6 sido ro teng pen council long itu maron selam nang ji balang li rat phan ki than pen job se pini rara tum pini ili tum mang chito dum la hello ning garong we melam ki pini ili tum thagnam long akapre kapre ka party long ke tangka maha ki pen sela tum ki dum dum APHLC party long ke itum thangna ka pimo be ami thang khia dat sela ke ba lasela ke mang hui me la ke lasi ke dam tangarni MP election result pen itu thegong halo sut ong dum avut sele dum long palo jas itu BJP an bidung ne chok fan chalo na songbong MP election party pen BJP tu mass joining kan bang se mass joining lo halo so ting bolante MP so arat abin nang ya palo sidamen tum pubom lo halo bang so mass joining ke lage just entertainment fan chok lapen tangka fan chok hajira nasi hala dake mas joining gitu tum anta lake BJP support pe ahomber ki support bake APHLC apase tum support tip aning alo chipi tip ko ang thek ni tum alam ni tum than bomlo ang thek pini tang tum thek long lo hajar amu ke ba tum thek long lo lasi ningarong piglo RB mate inglo akhe tum abe ki prang inglo akhe tum ning sivet iklaivet ki do ang thek la halo isi alam ki budo itum yong si iklaivet ning sipet pen kengkam jiolo polo dangte itu kan pathu tanang pare mone itu texer tu bani itu in lo sona taxi pini ili tum iklaivet isivet kido antek pindak nang klang alo la so teng polo dang te kewang tuji MLA election pen tak la somte election ta APHLC tum si chepai pon polo ka thek long lo la pen nili angko kipuang tung mane BJP tum han
Kesom Sonia Lam itu beauty long lo ini lah bangso foundation dia naik kan uji apaan latum prek jama sai lang no dung ki claim tu itu party apaan ki kan uji apaan latum poli ki kan latum kesol ubi ho tangka mahapan ki baik ni hor ke pacu lason party ki akam ki claim bu rong latum ki claim do pusin tu arjulong sida me pini la an deng alang tu claim et sida me pini ada apaan ki alang kan tu ni lalu lasi ini ngerong lo lapuson iwangia di dahil itu mungkin cepat event claim lo pulang teh itu akibat ngasam tidak itu ini bagus itu perfect lo lalu yang tu men kalau jenis santulang mah si mono bangke nong iti baje pogi bangke itu reibu akhai jaya katha ayah cerita alam Kang sampai dalam labangso anong cari tagay nong bagian nasi ni amu hera curul alam tu masih curul perang ini nak keluar do unbound hera curul itu central committee itu pempe alang lisi dengkon po homosing korat show tu pan NCL itu kipi je pan harga awin itu mo sita me rara tu maning kimi pen komane pharosi komane pocket cirung si pino gari nang cire jab sonde nang pale dun bigi ba ki mang ru pen pini nang pale dun long rok la kedi laki isi alang tu aninga klong te episode sa party man ki kro ang thek lo lagi lasila spuson aninga klong man ki kro tu man ke nang li jong he tangkale pi bus tamela tu man namun elu jong he nang li mas jong ni kam li claim ko samela tu man aning manga namun elu nasi kipu cili thora lam thege la halo BJP tu mas joining ki claim aning kan ningka do mas joining ani mas joining atam ki claim ke pini si APHLC party pen foundation dia ni se angkek peklang dia lo hala so mas joining ke laki fake mas joining hal ke just entertainment apan chalo lagi alang itu buji na ko hala mas joining hut poista ke pada thap poista ke pada kai jikap lagi alang itu pan enelo ku ki pura ma thege la halo di mane hala ke hala tangka ke di development account ke tangka komane sakur tu hal salary ki pinangia tangka komane contractor tu hal bill ki pinangia tangka hala hai sedang ini alang itu hala so tangka tu thamak be akam no se tum pichu de ko development akam be delo sakur hal salary apor te piuni delo ke contractor tu hal apor te bill piuni delo laki alang itu laki kusol ku failure lagi Terasi BJP सरकार लोग के दो akan tu bangke piba salsing cintong akhai laten kari dulong pia ke haipi aro nata firmi amre constituency BJP long kido bom akar dia tu pan jadi yang tunggal halo nang litum ike elong ri itet cerai kom nang ji polonte APHLC party long bang ignon now to han welcome now itu BJP lo ki dodun pen approach padam kabino BJP lo ki dodun pen itu media lo itu job unel lasi ide lo ri job vek nang chi polonte APHLC party lo bang vek nampo now itu ke hondu polonte APHLC party lo nang tumpang vek nampo athe pini kar biang lo arat akar ya kimang itu chunje party ke lagi APHLC party yang sama lagi Karbiang long arat akari arjingku kana kimang article 244 mate autonomous state abang so autonomous state palong dia party dala ke APHLC party an chotlo laben 6 jidu rona teng ben kiche ke be konfan ta votalis amen kan thanangji electoral rules selam nangji party dala ke APHLC party an chotlo abang so party lo bang ikon itu di private do nang itu akimang akam itu pichu nang Anivan darat ban thammo APHLC party lake no Akhei party BJP party lake non tribal party ase hala bang so kiche ke dia party lo itu ayo tum tu na helo o pisna helo Allah helo alam ke Fransi rangke tumhana choro lo taben pini APHLC foundation de laso katalon lo are include ben APHLC central committee ben
bangso mai ke pechunji phan cisik cidang ponlo laso ke cisik cidang ateng ben sipini kar biang long ora ta pen ensi lara tu alang tu mithang ahe mari chiu dikang sipini he long ria farman alang itu lo bangso foundation di ketalon lo atum bang iklo mosti berchok sisi committee president secretary ben dangok itu kabe karbi solang doan apen inglo akhe doan afan churopar piglo pini labangso foundation de afan kidam ke bang afan APHLC party central committee ben thangnat alang tuhan kipi kipajir loposon avere sita alang tuhan akhia dat pen alang tum chirungsi idel dak nang pale dun thekela ken tum ninga rong piglo lahalo isi APHLC party isi ki hayang thek tapen inglo akhe isi ki hayang thek lata isi ang theklo lasi nili abang putin man choro lo la pela फाउंडेशन डे में उधर आदिवासी लोग आए थे यहाँ की बोलती तो जरा फाउंडेशन फाउंडेशन डे दिना तो जरा ऐसे यहाँ की बोलती मैंने इधर प्रोग्राम के बारे में अच्छा तो आज सबके जोहार आज हमने एक फाउंडेशन डे APHLC का जो फाउंडेशन डे है सेलिब्रेट करा था और आदिवासी मन हमने सबे ट्राइबल मन संगे मिल के हम ये सेलिब्रेट करा थे केले हमने वो कार्बी आंगलों के खिलौनिया जनगोष्ठी है की और हमने ट्राइबल मन के जे अधिकार के खतरे जे संग्राम करा था माटी के अधिकार निजर अधिकार के खतरे जे संग्राम करा था उपकार से हमने आकृष्ट हो और हमें आदिवासी लोक मानो अतीत से आही हमने खिलौनिया है कि कार्बी आंगलों के और ट्राइबल मन और हमने खिलौनिया मन मिल के सबे एक सुंदर कार्बी आंगलों बनाबो भविष्य एक लक्ष्य राख के हमने APHLC के जो संग्राम है वो संग्राम में हमने सहयोग है और आज सेलिब्रेट हमने करा थी APHLC के फाउंडेशन डे और बहुत आदिवासी आहाय सहयोग करा था आनंद पाल काथार सर आज 8टा बছর के आगे काथार सर के जे फिलोसफी जे सपना है जे ट्राइबल मान खिलौनिया मान निजर अधिकार पाइक लागे वो एक दर्शन है और वो दर्शनटा हमने खूब आकृष्ट होली जय कथार और हमरे मन के जे यूनिटी होए लगे बोल के वो जे वेलकम कर ले इटा एक बहुत हाल एक हार्टली हमने के जीवन में लगले आदिवासी मन के और हमने को जो रेस्पॉन्ड देते कारण आज अतीत से बहुत CM EM मन बहुत पॉलिटिकल लीडर मन आलाए हमने के क्यों माने इम्पोर्टेंट नहीं दिला आदिवासी मन के किंतु जय कथार सारे हमने के कहले आदिवासी मन के जे तोरे खिलौनिया है का और हमने एक संगे हमने के जाति माटी रक्षा करे लगे निजर अधिकार का पाइक लगे हमने एक संगे संग्राम करे लगे ई कथा के हमने बहुत ভাল पाली और हमने के सम्मान देवल कर खातिर जय कथार के एटा ভাল नेता बोल के हमने मानिला